bantu sebaqalile ke ukukhala ngephathi ya Floyd Chivambu Africa mayibuye movement bathi ayikhona Africa mayingabuyi ngoba wena le party kahle kahle asiyakho le party le ya Bushiri prophet lomkhulu lo waseMalawi bathi sibona ngoba le logo yakho le irepresenta iflag yaseMalawi lokusho kona ukuthi nawe ekugcineni utosinathisa anointing oil or leso sokuvotela naseyiwinile le party bese soyabuya sekukhuluma Bushiri wena uyadorika yabona so kahle kahle umephi indoda caca khuluma utokhumbula ukuthi Bushiri lo wahamba la simkwatele kabuhlungu adle imali yebantu aprofetile kumprofeti nje lohlukile lo prophet elihlukile aprofeta ngefridge athi when I open the fridge I see there is something in there. I see 3 colors. Yeah, black, red, and green. Kanucho le flag le. So ban bakhala ngaloko bathi perhaps kanu wena umephi. Wow, yabo. So akakhona ukukhuluma kahle ukuthi no le party lena yami mina ngifuna ukuthi iAfrica ibuye. Sebantu bathi no ingabuyi iAfrica wena udogcina usipete nga-anointing oil. So kuningi kuyashayisana aside ukuthi le party yakhe Bushiri maybe yosinaso yivotele bete batosiwisa bathi sithi lokhu sithi I receive mara singa receive lutho aside kuyendekani perhaps you know. Wow.